nyuma yo kuraswa isasu ryamuhoshuye ku gutwi ari kwiyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma akaza no gusubikirwa ibihano yari akurikiranweho n'inzego z'ubutabera. Nyakubahwa Donald J. Trump yarahiriye kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi uramutse usuye ibitangazamakuru bitandukanye, urasanga isi yose yari yerekeje amaso muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba muri Afurika, muri Aziya, Uburayi ndetse no muri Amerika muri rusange. Hari hitezwe irahira ry'umuperezida udasanzwe, perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald J. Trump. Akaba ari manda ye ya kabiri nyuma y'uko hari hashize imyaka 4 Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kuyoborwa n'umugabo Joe Biden. Ni umuhango wagaragayemo abafite amazina aremereye cyane babaye abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe bitandukanye nka Barack Obama, Bush, Clinton n'abandi. Donald Trump ni umuperezida wakunze kugaragara ko afite ivangura rishingiye ku ruhu. Akaba yarakunze kugaragara nk'umuntu unenga imishinga y'abarepublike bari bafite, harimo nko kwemera abantu gukuramo inda mu gihe babishaka. Uyu kandi yakunze no kugaragara nk'udashyigikiye kubana kw'abahuje ibitsina. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025, guhera saa 6 zuzuye i Washington DC cyangwa se saa 12 za hano i Kigali mu Rwanda, isi yose yari ifite umuyobozi mushya, Donald Trump J. Donald Trump akaba yaratorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gutsinda Kamala Harris bari bahanganiye uyu mwanya. Uyu Kamala Harris akaba yari asanzwe ari vice perezida wari uyoboye Perezida Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu myaka 4 yari amaze ku butegetsi. Ubwo Perezida Donald Trump yatorerwaga bwa mbere kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari afite icyifuzo cyo kubaka urukuta runini rumugabanya n'ibihugu bihana imbibi kugira ngo agabanye abimukira baza mu gihugu. Uwo mushinga ese yabagiye kuwubyutsa nibyo kwitega amaso. Donald Trump benshi biteze ko azaba igisubizo cy'intambara imaze igihe ishyamiranyije Uburusiya ndetse na Ukraine. Akaba kandi yitezweho guhagarika umubano mubi uri hagati y'Uburusiya na Palestina. Ibyo byose ni ukubitega amaso muri manda yatangiye uyu munsi ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere.